أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبدأ غير الإسلام دينا فلن يقبل من وهو في الآخرة من الخاسرين. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Uma ekhona omunye umuntu ofuna enye inkolo ngaphandle kwe-Islam, inkolo yokuzithoba, inkolo yokuzehlisa, inkolo yokuzinikela, inkolo yokwesaba umdali wakhe, leyo nkolo leyo umdali angeke aze ayemukela. Nangelanga lokwahlulelwa uyoba kanye nalabo abalahlekele. Ulahlekelwe ula yonke into yakho oyenzile enhle, as long ungazange ube yikholwa. Allah says in the Quran, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Lo muntu loyo izenzo zakhe ezinhle azenzile azicount as all. Allah akazidingi la emhlabeni nangelanga lokwahlulelwa. So bafowethu, nginombuzo nje engubhekise kini nonke la ku TikTok. Kungani ningenzi i-research nge-Islam njengoba nami ngenza ngeinkolo zenu? Kungani nani ningenzi ucwaningo nge-Islam njengoba nami ngenza ngeinkolo zenu? Awuthi nginitshele isizathu ukuthi yini. Nisaba ukuthi manithola iqiniso kuzomela nibe ama-Muslims. Ngiyaphinda, nisaba ukuthi uma nithola iqiniso kuzomela nibe ama-Muslims ngoba niyazi vele ukuthi Islam inkolo yeqiniso. Senginiprovele amahlandla amaningi, izigaba eziningi kuma-video amaningi. Nani niyakwazi lokho ukuthi Islam inkolo yeqiniso. Yingakho ke ningafuni ukwenza i-research noma ucwaningo nge-Islam. 2. Awuzenzi wena ongafuni ukuthola iqiniso nge-Islam. Usathane okwenza ukuthi wenze lokho ngoba engafuni ngawe, engafuni ukuthi alahlekelwe uwe. Njengoba wenza zonke lezinto lezi ukhonza abanye onkulunkulu, umdali wakho ekhona wazi kahle ukuthi into oyenzayo i-wrong. Usathane kuyamjabulisa lokho. Yingakho ke usathane ezokuhlebela ukuthi wena ungayenzi i-research nge-Islam. Ungafuni ukwazi more ngale nkolo le ye-Islam. Ungafuni ukwazi more ngale nkolo le okuyiyona ehlanganise abantu umhlaba wonke, eyenza ukuthi abantu benze into eyodwa, bakhonze umdali ngendlela eyodwa umhlaba wonke. Usathane uyakuhlebela uthi wena ungayenzi i-research ngale nkolo le ngoba usathane akafuni ukulahlekelwa uwe. Bafowethu, ngiyifakile inselelo. Ngithi mina ngichallengeeni, ngiready ukukhuluma nani. Ngimemeni ezinkonzweni zenu, ngimemeni ezinhlanganweni zenu, ngimemeni emakhaya enu. Ngiready mina ukukhuluma nani, nginichazele mayelana nobuhle balenkolo ye-Islam. Kodwa mina ngizoloku ngilwenzile ucwaningo ngezinkolo zenu noma ngamabandla enu noma ngamasonto enu ngoba kuyilungelo lenu ukuthi nilazi iqiniso. Bafowethu, uma sithula neqiniso thina esilaziyo sizojeziswa umdali ngelanga lokwahlulelwa ukuthi iqiniso lifikile kini, nagweva nalo, nathula nalo. Ake nginitshele, kuthiwa ngelinye ilanga ngezikhathi zabantwana bakwa-Israyeli, ngiyacabanga kwakuyikhathi zoMose nolokuzana noJethro. Ngalezo khathi lezo kunomuntu owayeyikholwa endaweni yena yedwa, kodwa lo muntu lona wayengabatsheli abantu ngeqiniso. Abantu benza umathanda bekhonza uNkulunkulu abathandayo, bekhonza izithombe. Lo muntu yona elokhu ekhonza uNkulunkulu yedwa. Kwathi ngelinye ilanga uNkulunkulu wathumela ingilosi, wathi hamba uyobhubhisa leya ndawo leya, uyibhubhise yonke, ungashiyi ngisho yedwa. Yeza ingilozi yathi mangabe ifika yathola lo muntu lo ohlale ngaso sonke isikhathi ekhonza umdali wakhe, engamhlanganise nalutho, emkhonza yena yedwa. Ingilozi yabuyela emuva yathi, Nkosi, khona oyedwa okukhonzayo okuthandayo ngendlela wena ofuna ukukhonzwa ngayo, nofuna ukuthandwa ngayo, nofuna ukudunyiswa ngayo. Manje ngenze njani? Angikhonanga ukuthi ngilibhubhise lela lizwe. Umdali wathi qala ngaye kuqala.
ngoba loya muntu uyalazi iqiniso kodwa uselfish, uhleli nolwazi akafuni ukutshela abantu iqiniso. So uselfish loya muntu loyana, igama nje ukuthi ikholwa, izenzo zakhe azisho. Ukukholwa okungenamsebenzi kufile. Uma ngabe ukholwa, tshela abantu ngokholo ngendlela okholelwa ngayo, ngoba uma ungakwenzi lokho uthi umdali ngelanga lokwahlulelwa bayothi mangabe bethi awubatshelanga, ngisamukele isicelo sabo noma leyo excuse yabo leyo ngiyoyamukela mangabe ungabatshelanga ngempela. Yingakho-ke bafowethu sinitshela ngoba asifuni ukuthi ngelanga lokwahlulelwa bese nina nima ngathi nithi asinitshelanga. Sengathi umdala anganivula ingqondo, anivule amehlo, anikhiphe ekukhanyeni aniholele eqinisweni, anikhiphe ebumnyameni aniholele ekukhanyeni endleleni yeqiniso. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.